Amen. Loko va yi kuma va ta hi hlayela John 14 hi hlayela va ta sikisi na 7. John 14 from verse 6. Yesu amuvudza ari, ndine nḓila na mafhungo na vhutshilo. Ahuna ane a ḓa khotsi arali a sa ḓi nga nṋe. Amen. Amen. Va yi twa mhaka ya kona. Yesu u ri hi mina ndlela na ntiyiso na vutomi. Ndlela ya kona leyi yi na ntiyiso. Na vona mukreste a tshi khou zwifha a wu ngo dzhena ndleleni yavhuḓi. A wu ngo dzhena nḓilani yavhuḓi. Hi mina ndlela na ntiyiso na vutomi byi kwalaho. Kha nḓila i ri na ngoho na vutshilo bwa hanefho. Mara a wu na vugaligali kha nḓila heyi. A wu na vugaligali. A hu na no ḓo ḓaho a songo fhira nga hafha nḓilani heyi. Arali u songo fhira nga hafha nḓilani heyi a hu na no ḓo ya khotsi. Hi mina ndlela na ntiyiso na vutomi. Aku hava munhu a nga ta ka tatana loko a nga hindzangila ka mina. Yesu ndi yena ndila na vutshilo. Ma yi vona mhaka ya kona. Zwino ri nyaga he ndila heyi. Heyi yo fariwa nga vaAbrahamu heyi. Heyi vaAbrahamu vo vhudziwa heyi. U ri kha va tshimbile ka ndila yavo. Mara va na nṋe. Famba mahlweni ka mina u va munhu lowo lulama. Amen. Wena mudombonyokeli kwihi? Loko ku na lama nga dombonyokela kona. Leswi nga ita swifaro ni pela na kwata na rila ku ri na n'wana vona vhangele ro tambula swi vona vhangele vathu va songo tambula va tamba ngayo va yi suka sa tope va vona songo tambula va ka yimela ro tambula va koloda yi wana swi yo vuliwa na ro xikorabela maduva o tena mudzimu we a ni fi chance of vafundi va gidimena ni va dwangu lexangolo dirigidi swa ka corona ni va dwa va do upfa mudzimu ni va dwa va do upfa ni va chance man ni va kona upfa va ni dali ana do wana chance atenda u do va ponyo so va ponyo compra chega va bele oh una chava de compra Wow.